Militer Ukraina per 3 Januari melansir 750 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir termasuk 5 tank, 1 helikopter, serta 3 drone. Secara total, Rusia kehilangan 108.190 prajurit sejak awal invasi, termasuk 3.036 tank, 6.100 kendaraan tempur, 273 jet tempur, serta 270 helikopter. Wakil Kepala Departemen Operasional Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, merilis stok amunisi Rusia dari wilayah Belarusia sudah habis. Presiden Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina tanpa tersisa. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 313 belum ada tanda-tanda perdamaian. Залпового вогню, які були створені в інтересах Збройних сил Російської Федерації напередодні нападу на Україну. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.